आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुओइब पाउ मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन हाइरी गणतंत्र सत्प लेबाक असिदा हिंसागी मफम अमत लहल्लोई हैरोक्तो नोंमै कापगी थौडोक्ता मसानुपाना सिरग मपाना सुअलंबगी थौडोक्की मतांगदा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ना सुमोटो केस अमा लौखटले हैरोक्तो मतम कक्तन कर्फ्यू थमजिनख्रै क्रिसमस कुमै हौगदब नुमिनिनी खक्तंगाई सिलकपग लोइनना मणिपुरदसु कुमै असिगिदमक मपुंग फाना सेम सानरे प्रधानमंत्री ने हाइरी व्हाइट रिवोल्यूशन ना लेबाक असिगी लौमिसिंग सेंथोक हेंगत हनबद चाउना मतेंग ओइरगनी अमसुंग भारत हौजिक कोविड-19 गा नव वेरिएंट ओमिक्रॉन की केस सानी 63 सुरे लेबाक असिना कोविड वैक्सीन डोज कोटी साम यांखै यौना कापननब होनरिङै चेरगसिदा अनौब कोरोना वेरिएंट थोरक्ले हारिबसिना अमुकसु नुंगनांगो पोहल्ले फिबम असिदा अखोइना ताबिरिब मियामदा हेक याब मखै अथुब मतमदा वैक्सीन डोज सुना कापथोकपिनब मसुंग अतोप मियोइसिंग वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबिनब अपील तौजरी लाइचर असिदगी ngaktoknana bachum thong ahum asi inbiu face mask upiu phut taruk ki social distancing thambiu maimit amadi khut sa siangna hamdokpiu COVID-19 ga mari lainaba I pausing idamak national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta duga Manipur gi helpline number 038524116668 amasung 1800345381 phone tawbiu हौजिक मपुंगैब पाउ मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन हाइरी अखोगी गणतंत्र चटप लेबाक असिदा हिंसागी मफम अमत लहल्लोई थौबाल जिला की हैरोक्ता ngarang मिखल गमरी लेनर थोकिबा हिंसागी थौडोक्ता नोंमैन पांदुनो लैखिद्रबा माहिरोय अदुगी हौजिक इम्फाल की राज मेडिसिटी द लाइकनदुनो लैरिबा नोंमैन पानबदगी सोक्लबा मपागी फिबम ngasi मुख्यमंत्री न सत्तुना हाक्थेंगना यंगसिनकी तुंगदा मुख्यमंत्री ने हाई हैरोक्ता थोकिबा मिखल गमरी लेनबा हिंसागी थौडोक अदु यामना लाइबक थिबनी थौडोक अदुदा चेनारिबा मारा लाइबा मियोइसिंगी मथक्ता आइन गी ओइबा सबसाबा थबक लौखटकनी सोकपदगी लायंगदुनो लैरिबा मियोइ अदुबसु थुना फगलकपा ओइरसनु हाइना मुख्यमंत्री ने हाइकी मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन सभापति ओइदुना राज्य की मंत्रिमंडल की मिफम ngasi पांगथोखरे इम्फाल लाइबा मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीट पांगथोखिबा मिफम अदुदा तोंगान तोंगान विभाग सिंग मरि लेना वाफम कयागी मतंगदा खननैनकी मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन हाइरी इम्फाल ईस्ट की मंत्री पुखीद सागलिबा अनौब सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स संगतपगी थबक खुमांग यांगना संसिली ngase ayuk mafum adu satunu yangsilaba tungda मुख्यमंत्री na hai secretariat complex asi संगतपगी थबक हौजिक चथरिबा मौंग असिदा लेप्तना चथरबदि अथुबा मतमदा complex asi संगतप लोइसिलगनी complex asi संगतप हेक लोइबगा थुना संगानब थौरांग तौरि हेनसु मुख्यमंत्री ना मखाताना फोंगदोकी मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदेम मनीना हाइरी हैरोक्ता ngarang thokiba nongmai kapagi thौडोक्ता मसानुपाबु हातलगा मपाबुना सोलंबगी थौंग अदुगी मतंगदा कमीशन ना सुमोटो केस मा लौखटले ngasi imphal paumusinga unaba mada ceremony na hai thasigi kuntoruk nomaising numita mahak masamak thodok thokom da satuna yangsin gani thodo asigi matangda rajya police amasung rajya sarkar gi maikedi thodok aduga mari lenana lokhat pathabuk thorom singi report ma thasi kuntra phawgi manungda pikalakna ba khangan krai Machi Manipur Human Rights Commission na Hayroki narang thokiba mehab mepun tawba bullet firing tawba adu aikana extraordinary oiba situation namani ahina khalaga somoto ke sama lokale state government na police department na ningti jana sijile haraga adu report ama December tang kuntra phawbi manungda commission na pikalakna ba hai khare अदुगा लोइनना डिसेंबर 23 कमीशन सामक चतुना स्पॉट इंक्वायरी पर्सन नॉलेज अमा लौनना बिगिदमुक्ता कमीशनना मसी तागिबा प्रोसीडिंग अमगी मतुंगिना लेखरे मरग सिदा ngaranggi thodok adu dalai khidraba mahiroi rohit ki asibak sangasi imung manunggi miyosing laukre aikhogi thawal paumi soibam binoina hai misi asiga mari lenen samke je asia masung rohit ki mayam ahal yauna मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन गंगसी उनदुल वरी सानरबा मतुंगदा यानबा पुरकपदगी asibak sang adu laukibani अमरमदा थौबाल जिला की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना ngasi numidang pung 5 dagi matam kaktana hirokta section 3 CRPC की मखादा matam kaktana curfew lautok laina hukum thokre
जिला असि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए सुभाष नथोप चेरोलम की इन्ना हौजिक थौबाल जिला की हैरोक्ता लेरिबा इरांग असि येंगलगा सरकार ना हारिबा कर्फ्यू असि ngasiदगी चलाइबनी हाइना पल्ली District Election Officer Imphal East Sinduna Sweep Campaign gi makhada Run for Democracy haiba marathon lamjena mangasi pangthokre. Thoromadu sark yakiba Imphal East ki Deputy Commissioner Kumantem Dainan hai lakaturi baraja Bidhan Sabha mikhalda voter singna masana haining na bot thadaba thorktuna bot thadaba gi sang wangnana bagi pandamda campaign asi chathabani. Thoromadu sark yakiba jila asgi SP M Pradip Singh na hai free and fair oiba mikhalama ohenana bagi pandamda miyam bhap tahnana ba campaign asi pangthokpani. Lakatur Manipur Bidhan Sabha Mikhal gi yanglaga Bishnupur jila gi manungda leiba Bidhan Sabha Kendra tarukta leiriba rajniti dol sing amasung mihut oigadaba singi mifamama Bishnupur gi mini secretariat leiba conference hall da thasi kunmapana pangthokkani. Bishnupur ki district election officer na thokpa cherolamda hai mari leinaba singna numinasi gi nungthil pung amata matamda lakadabani. Tabiriba pawasi Akasvani Imphal lagini. Miyoibu khunaibu paptagi kannanabagidamag Prabhu Jesu Kristana malayamda khongdarakiba numit puning singduna pangthokpa Christmas kumai haugadaba numinini khaktangai silakpaga loinana Manipurda su kumai asima pungphana pangthoknaba siam saba loinari. Christian lining chatpa singna makhoi makhoi gi church amasung yum singning thina laitengduna kumai asi pangthoknaba thaurang tawnari. Kumai asi gi yanglaga raja si gi sing jila sing district headquarters singda laiba kaithel amasung dukan singda pot laiba lakwa miyamna chikna chaina ba ngamdana tille masigi matangda Churachandpur jila dagi aikhoi gi pawmi gi pawdam. Kumsi gi Christmas matam naksilakpai gi maramda Churachandpur jila gi bazar da Christmas shopping mi yamkhre maramdi corona gi laina pakpachangsu hanthabagini town manungi mingak tanattana arap pasab division mayamdagi lakrabani ngasisu Churachandpur town manungda traffic jam adum leiri traffic police ga police singna traffic control kan thabak paikhatle amaromda Churachandpur police na New Bazar area da help desk ama semraga bazar da lakpa angang sing mama mapa ga manghan ba hekta thokpa gi mateng pangna bagini agas pani Imphal gi paw gadamak Churachandpur dagi Francis Songate Tamenglong amasung none jila da su mamangda amukta oikhidriba mawngda pot laiba lakwa miyamna cricket inaki hairi masigi matangda aikhoi gi pawmi gi pawdam. Tamenglong nune jila disu pot chai leinaba thorakpa miyam kaithel singda krikik inaduna pot leinari satkhiba sahiga yengnaruragadi nune district headquarter gi longmai bazar da kumsina khwaidagi henna mi thoraktuna pot chai leinari amusung dukan singsu pot yonbegi chang wangi haina dukandar singna hongdoklaknari amaromda Christmas pangthokda mafam singda ningthina leitengduna sem saba thabak kana sathari mafam kayada Christmas carol saktuna yumthong khuning chatpasu uri Akasvani Imphal gi pawgidamak none digi agui kamai Raja sigi ngamkai shahar more da su Christmas kumai pangthokna ba pungphana sem sanare masigi matangda aikhoi gi more pawmi gi pawdam. Christmas kumai yorpoda more kaithelda Christ lining chatpa Manipur gi singi jila gi miyoi kaya laktuna cricket inaba makhai potsei leinari masida su natana more da leiba church gi miyoi kaya Christmas kumai ga mori leidana numidang gi matamda carol kaya saktuna chatnari carol gi fajaraba isaina more pumba pungin nilli Akasvani Imphal gi pawgidamak more dagde sangthem project maitei Manipurda hojik COVID ki active case sama marputrani thoi leiri haukiwa pung kunmarida miyoi tara taruk nongno COVID-19 positive oiki positive oibagi sang saad ama dasmik anini hairiba matamasida laina asina nawa miyoi ama laikide Haksel bibha ki serol amada hai hairiba matamasida miyoi tara mathoi laina asina nawdagi fagalaki nawa fagalapagi sang saada marputrani pan dasmik ani tarukni Imphal East jila gi oina COVID-19 laikhidraba singi imung manung da lupa lising yangkai ex gracia gi tengbang pigadori tengbang silong na bagidamak mari lainaba SDO office singda darkas thaba yagani application form amasung akupa marol district asigi website gi download tawba yagani hairi Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal gi Medicine Department ngasi Tezpur University Assam gi staff singa loinana khutsem gi khongkhut hapagi sangeng pangthokre punna miyoi tareta sangeng adu pangthokki Amoromda Relief Center for the Welfare of Differently Abled Persons Manipurna Tezpur University ga MOU amasu sahi tawnakre hairi Kendra ki Information amasung Broadcasting Mantralaya gi makhada Regional Outreach Bureau Imphal na sindun ngasi porom patlaiba Modern College da Azadi ka Amrit Mahotsav ki thorom pangthokre
थौरमद वा ngangbada resource person singna ahan ba masung ani subunu pilan Koki rebellion hijam irabot haipuk jadonang amasung rani guiding yuna singbagi matang na wa ngangki thorong saruk ama oina quiz contest amasu pangtokki thormod the modern college ke principal Dr. O Premila Chanu masung regional outreach bureau Imphal ge head Dr. Aibam Ibomcha Sarma Saruk yaki Assam Rifles ke Sajik Tampak Battalion ke Kangbo mana Chandian Jila gi Bharat Myanmar ngamkai paringdagi ngarang Pripak Pro gi mioi ani fare Assam Rifles ki pawn hai akang ama paw ama phangmadagi Assam Rifles ki Kangbo dun ngamkai paringda operation chathabada mioi ani ado phabani Amaramda Assam Rifles ki More Battalion ngasi ti Bungmol Village manakta ngamkai lana drak lalonu mioi ama phare mawonagi lupak koti ama makhairong gi mamal oigadaba WY tablet lising kuntra mathoirom phangle hairi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थागी ओइना आकाशवाणी की ठोंग संदोक मन की बात थास की कुंतरुक संदोकनी मसी प्रधानमंत्री की मन की बात की मरफुमरी शुभा एपिसोड नी मन की बात थरोमसी की मांगोइना मियामनो मखोई वाखलोन माई गॉव नत्रगा नमो ऐप त पिरक यागनी मखोई वाखलोन सिंग अदु रेकॉर्ड तौर थारक पसु यागनी हाइरी मियाम की वाखलोन सिंग अदु हिंदी अमसुंग इंग्राजी दे रेकॉर्ड तौर थारक यागनी नत्रगा टोल फ्री नंबर 1800117800 दा कॉल तौरक यागनी टेलीफोन लाइन असी इराई नमित फाव हांगनी मियामना टेलीफोन नंबर 1922 दा मिस कॉल पिरगा मदु फंगबलिंग अदुदा मखोई वाखलोन फोंदोरक पसु यागनी हाइरी आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी व्हाइट रिवोल्यूशन ना लेबाग सिगी लोंगमी सिंगी सेंटोक हैंगन अनबर चाउन मतंग ओइरगनी प्रधानमंत्री ने ngasi उत्तर प्रदेश की वाराणसी दा लुपा कोटी लिसिंग अनि रोंगी टोंगान टोंगान प्रोजेक्ट कया संगा के मसुंग प्रोजेक्ट कया गिना जत्रा हुनकी थरोमद द वांगांग मदा श्री मोदी ने हाई डबल इंजन ओइब महा के सरकार ना डेयरी सेक्टर दा लोंगमी सिंगु लेप्तना मतंग पांगली लेबा की मफम क्या ngasi पांगथुकलेबा किसान दिवस की मतंग द प्रधानमंत्री ने हाई किसान दिवस से लेबा असिगी हानगी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह मपुक निमित पुनिंग सिंह दनो पांगथुकपनी लौमी सिंह मौसा इखल सोलैदो मोंगदा लौसुंग की थबक तौदुना फार्मिंग सेक्टर बु मरोम दम लेप्सबंग हन्नबो हनगदबन हैनसु प्रधानमंत्री न मखाताना फोंगदोकी भारत हौजिक कोविड-19 के नव वेरिएंट ओमिक्रॉन की केस सनी कुंथ्रा तरुक सुरे लेबासी के राज्य में यूनियन टेरिटोरी तरा तरुक तो ओमिक्रॉन की केस सिंह से ठेंगना बनी केंद्र सरकार ने हाई मसिग मनुंगदा ओमिक्रॉन नाबा मियोय चाम सुपन मरीदी नाबा फगलखरे राज्य सिंह मनुंगदा महाराष्ट्र न ओमिक्रॉन की केस हुंफुमंगा फंगदन ख्वाइदी की सांग वांगना नाबा राज्य ओइरी मसिग मथंग दिल्ली मसुंग तेलंगाना ना अनिशुबा मसुंग अहुम सुबदा लेरी अमरम द कोविड की वैक्सीन कापगी खोंजिंग दौजिक फाउबदा लेबासी द कोविड की वैक्सीन डोज कोटी साम 38 लाख हुंफुतरा कापखरे हौके पुंग कुनमरी खक्तदा कोविड की वैक्सीन डोज लाख हुंफुतरा लिसिंग तरा तरित कापकी हौजिक लेबासी द कोविड की एक्टिव केस लिसिंग हुंफुतरा नि पांचसानी मरफुतरा माथोई लेरी हौजिक सानबगी पाउ United Veteran Sports Association Lilong Sinba Ahanba Lorembam Angahan Memorial Veteran Football Tournament ki ngasi Lilong Arapti da sanakiba match da FC Imphal na TBSFA bu panjin mga ahum da thoiki atopa mesama da UBSA Team A na BFC bu panjin ani amada thoiki Tarit Suba Imoinu Trophy Bellas Boys Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba da YDCL Pungdong Bamna EUSC Telobu Panjin Amachino do Toiki, ngasi sanaki batopo matching da SPYC Saijangna CSYUC Chalobu Panjin Amachino da UFCC Lamlaina YPC Gold Tabibo Omsino da Musung YDC Thamna Popina NKFC Nongadabu Panjin Amachino do Toiki. Loiselakpada COVID-19 dagi ngaktungnanaba COVID की वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपपा फुट तरुक लाकना लाइबा खुदसा मदि माइ मिट तरु तनाना थंबा हाइबा अचंबा थौंगसिंग असि ngakna satpinaba amuk hananing singjari aroibada maroiba pau amuhanna मुख्यमंत्री नोंगथम बिरेन हाइरी गणतंत्र चटप लाइबा असि हिंसा की मफम अमत लहललोई हाइरोक तनोमई कापगे थौरोकता मसानुपाना सिरगा मपाना सोहलंबगे थौदोक की मतंगदा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ना सुमोटो केस म लौखटख्रे हाइरोक तो मतम कक्तन कर्फ्यू थमजिनख्रे क्रिसमस कुमई गी येंगलगा नमिनिनी खक्तंगा सिलकपगा लोइना मणिपुर दसु कुमई असिगिदम अपुंग फाना सेम सानरे प्रधानमंत्री ना हाइरी व्हाइट रिवोल्यूशन लाइबा असिगी लौमी सिंग सेंटोक हेंगत हनबद चाउन मतंग ओइरगनी अमसुंग भारत ता हुजिक कोविड-19 गा नव वेरिएंट ओमिक्रॉन की केस सानी कुंथ्रा तरुक सुरे पाउ लोइजरे